Hello, James C. Jinka Pha Hitabang Phat Hoi Pathen in Epizalin, Avelin Pathen Kan Thangwen, Tuninico He Pathen Luxena Zalin, Manipur Chiding a He, Kejong Ready Kahitan, to a Manipur Kahongding Ahin. Manipur He program, important program Katkani Tazi Achu, date 29 Nile important. Program khat kanai jia chu ka family program khat kanai jia chu Manipur to hai kachi good ahin sopite hotuni ni tha pungli punga langle Siliguri NJP apana he train ka tawding jing ka pung group langle Dimapur kalhunding ahin Dimapur apana he Manipur chiding lampi chuka gelle la he kalel panta nahi hilaya pana he Dimapur chanchu imacha ipon janpaba ke chu traina nom ta imura chiding ahin jing ni khole Dimapur apna he Manipur chiding lampi chuka gele sediam lampi chu hoi mobile lin ahai tin hijong le kachi lo khwa kho izia chu 29 ni le program kanai ding ahin de 30 le kong ki le ki ding ahin kasopi zo se na chung chiwa pathenen fathe boen lang chuting la non ke dinga ka journey dinga hin taunan nen geldo pivintin request kan bol no mahin chuting le in khat in ni a hi special invitation jong umahin invitation amahola he kachi ding taunamang ding chi chu hi in sobite ho sia chu hichi journey dinga so lungse tain nei tau pin chi chu ka sei don ma hin so pite ho chuting le ka family ho hi kaloinu jong pregnancy a hin ama hi now bo a hin ya chu ama da hlat di jong le boyjin di jong le ada hlat thelo ai thelo ja chu kulanga he kachilo hwa kho jia chu ma he hilaya umding in achanga achate to diwa he tauna ningel do pibin lang chuting le ke journey ha dinga jong abel belen tauna ningel do pibin tin request kan bol no ma he James C